Kinongelam kesenjuk kirang basnong Ribhoi District, haka jingelam jong ba Bibi Makdo, Chairman, bat ba P. Siliang, General Secretary, kilaya kendu ya UDC Abhilash Baranwal, ban kerpat na ban penjelan por ya ke jingrai, ban penyaso ya ke Aadhaar card, bat ki ration card. Namar bun ki breu hakinong kendong kimpat dep ban le ya kani. Lakan turu ya UDC, ban penkloy ban siu ya ki jinglut jingsep, ki bayadei haka jingthet ya ki mar ki mata, ki bala pendan kam haka skim MGNREGS. Kini kinoy lam shnong ki lakarpat ru na UDC ban shna buan kilenti ya kejat pat jingking ban jam sa Shiliang ya ka surok pa National Highway 6. Kila karpat ru Ekibor District ban Batay Shai ya ka jingtmu ban shna ya ka Village Defense Party Haman Kishnong jong ka district. Kijingkran kilalong kibasay so layatho uba Siliang. Dito akan dikasegi ka Patrick na Julai arajar atusan nakaliang jong ka senjuk kirang Basnong Ribhoi District. Di penpau ke jing sungo kumen ka panglio pan kenduk ya Deputy Commissioner jong Ribhoi District. Nak benta ban ya perlu jumut ban keren ke bidai bat ikam hari melangkas alang jong ka tem Ribhoi ke jungi. Ka jingkan ke benengkong ya labu ke jingtho ka bidai ban panpor nak benta ban link yu Aadhaar nomor kumbolong menta kidon bun ki nong tre kam jokat ki ba miok boy nong nak daw ba ki kamla ki pat yo ban link yu Aadhaar number segi bang ka ba ara ka bidai begini ki nong pam corporation ki badon ya kini ration card kani ru kumbolong menta nak liang jong ki nak liang jong sarkar kala batha ba de ban le online haka ba ki hab ban enter so yu Aadhaar hadin kata ki sayo su yu corporation ni kumbolong menta kidon bun ki jingthot lese kadi nak sistem nak kalian jing kesunjuk ni yo banyak keren dengan UDC ul simkia buat ulah kularhi banyak keren bak sarkar ban penjelan nak benta ban link yu Aadhaar kami bat kaya bat kinong job card unjuk ikinong bam corporation kabar pat kabangilio banyak keren bat UDC kalong kami di bat kani ke jing penslam palat ke sarkar ban siu ya kabai material bill bapa nak kalian jung ki chairman VC ki vendors ki menteri ya ki skim job card ki senong kita mentala asnem kimpat yo ya ka material bill kujuki tidak kalian jong kesunjuk nila bu ke pressure nila bu ke jing kerpat UDC banyak keren lem ban kalian jong uru kular ban simkia kini bat ngiyo ru ke green signal bala kumno matang supoi ka material bill po district can supply no city vendors dan city VC dan hakian ka district ini kabalai pat ka ngiyo banyak keren ka bidai bat kenika jing pentere ya kenika foot over bridge ka ban kalian jong kana hai kala dep ban penyo tuli di foot over bridge hang ne port Ribhoi district di nak kalian jung jusi ula pensngo kan jungi ba hadin kasan kan dusni ke sedang bantre ke kam padam di tangkata ke ni ke foot bridge kan don gi jaka ka ba bidon gi jaka gi bom snai ke port meliat tu jusi ula pensngo ba kinbu di street light kan ni kan long ke jing sngai ne ke bentaki nong lek nangwan bat khamtam na bentaki nong snong jong ka tem Ribhoi ke jungi debat ka ba kadu ka bangyo ba ni keren kalong ha ka bidi ba kan ni ke jing form ni ke VDP dari ke Village Defense Party di bagidon katok ni gisinong di Mahaport Ribhoi District ki claim yo e notification ka patikena nakaliang jong ka office jong SP ke kuntangi ke pat UDC bagidon jing tumuru bertenduk ya USP jong Ribhoi District ba kani ke jing pentip kan long salon sar kan long uniform sa para khoi ki dar wasnong nomor kumbolong menta ki VDP ki de ki kiti guman kiti kadiang nak menta bagi tre manrat den kong jing sneu kusnong kita bu jing tingi kwa apa kani ka jing form ki VDP kan long haborok ki dar wasnong jong ka tem Ribhoi District kita gimat ki pada kalian jong senjuk liok benikan mentang kasni. Terima kasih.